Saan ka apulos nga inalilaw? Ang sipod da ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y tidanang. Tanatong palmutlang taarapap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Duwata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Anyati ko na mabalayan. Makisugsugal man ni Pipito. Uy, nabalayan. Adada ita ijiigit ti karayan nga agsusugal. Ay, salbagnatan. Talaga nga imala, iti day di amana asugador. No apay ket ngami na kinay kayat mo day di bursyo asugador. Ngem siyak, anapingat nga agar aram ken kaiday. Amom no apay nga isuti pinilig, abalayan. Anya, Gapo, taadayo ang nagugwapo day di bursyo, ngamitisi ka. Na. Day ta, ti makagapo nga isut pinilik, nga uray amok asugador. anya. Nabalayan. Ti amok mapagbalbaliw ko. Ngam saan met, iso nga di kinasugador na, iso metlat nakatayan na. Ay, no siyak kumati nakiasawa am idi abalayan. Saan ka kumaanabalaw? Ay, wan ngagpaisaw. Ta si bibiyag kapaylaeng. Ngam, awan kumamot ni Pipito ng anak ko, no si katinaki asawaak. Ken, awan kumamot ni Makri na abalasang mo, no data tinagkatuluyan ide. Ay sa bagay, gusto ka matkit di abalayan. Ayam, dila mabalain, abagbaga am tumanan jay barom. Tanusyak ti mang patigmaan ken kuana ket mga no, anya pa ti maaramid ka, no sukiran na. Makri na ba kahit? Anya si data? Salbag ka! Sa anak anang ibati ti pangrabyam. Iso adi mong damagan no niya ti sidata. Apay nga di nakimbat siya nga eh. Masurunak kan ka. Sang-sangpet ko palang masurun kan kanya. Itay pa'y agsapa ang masursurunak kan ka. Rimwar ka dito'y balay, adi mo inted ti sweldom. Siguro, naisugal mo amin na niya. Saan ba ka? Kompleto to sweldo, ngay paimakin ka. Ang dapin na yun na. Oh, atoy. Kompleto Kailangan. matlaang. Boy, Bilangak man. dapin na yun na. Talo ribo ti sweldom iti makalawas. Iti sinuruta makonstruksyon. 1,000, 2,000, 3, 4, 5. Talaga nga dasurok na. Ngam awan mo't overtime mo. Apay ngay, nga dasurok ti sweldom. Kaputay na bag ko rito 2,000. Iti panagisugal ko. Sa 5,000 amin na ita. Anya? Ang kaputan di nakmatimbat siya iti pangrabyan ako na. Magtoy mo lang na ita 2,000. Tinak mga ni Jay karinderya. Ni, sana? Di mon alaan tanalpas mon nga inted kanyak. Ang di nakmatimbat siya iti pangrabyak. Aguray ka ta sa angak pay di may sa kaldero. Tapno damot laeng kanem. Anya? Saan mon nga laeng to'y 2,000? Ta ilutwang kamot laeng iti pangrabyam. Nagkalas ti ugali di anak yaw tata. Nagloko kan. Iso pa ita tinaalas ti ugali na. Idinto ta sikat ti sogador ken mamartag. Amo yan na pa yan ay bagak tikas di ken kuana tata. Anya tirasaw na ber. Gaputay di simang puta kiji balay may di agsip nga. Pinagsasawan na kadagos.
Saan pa kiti malamlamot ka aso ti inyong ugat na kanya. Gapaw iti aramid mo. Ngamin, nada kwartam. Tilag birbiro kiti kasugal mo, tararamidam. Saan mo na? Sobra kayo man ngagsaw. Ako rin ka, dahil tuloy ko tag-istorya, may papanikan na kayo. Sige, dumnga ka. Nagsasawan na kitos to, hindi makasangpeta kiti balay. Ngam idinyawat kon kenkwana ti sweldo. At dapat pasurot na 2,000. Dago sa timal na. Alya, agpaisaw ngawan naksay iti sweldom. Kompleto, nganyawat mo iti asawam. Kompleto at 3,000 na lang. At dapat pasurot na 2,000. Apay, nga danayon na 2,000. Nangalaa. Inabak ko iti sugal. Anya, nangabak ka, iti panakisugal mo, iti ikit ti karayan. Una tang, inabak ko amin na iti kasangsango kasugador. Naimbaga ano kasta? Kasta mo, tinaibaga ti asawa kanya, iti inyawatak, iti 2,000. Nayon jay 3,000. Isa, dahil ti pagkunak, naalas ti ugali ti asawa. Pipito, mabalin ka day, adikan makisugsugal anak ko. Taday ta, timasansa na pag-apaan nyo iti asawam. Saan nakngapaan ti asawa, no mangabakak na nang. Un ako mano ka na yun ang mga baka, ngam saan mo't, ado, ti pan nakaabak mo. Nagbalinan na liwliwak ti sugal. Isa didak ko maparitan. Kanayon, anak kami suot di asawam. Nang runa no amuna nga daki ti pagsusugalan. Bayan nyo lata di manugang yo. Saan nga na nasaya at ti bisyo asugal anak ko. Iso adenggen na kumamot Nangabaka kidi kalman. Ket adda man na jak amo ngay sardeng. Ta napadasak man tinangaba. No kasta, di mo denggen ti pamagbagakken ka. Ladingitok na nang. Panagkunak, di manugang yo, tibagbagaan nyo. Anya? Apay ko mga isut bagbagaak ngay. Idinto tas sika, tayan ti bidot. Sana bidot, ti pan nakaadik ko iti sukal. Isa sardengandak man na bagbagaan. Ala, no di mo kaya ti dumngeg, kadagiti pamagbagak, sika ti makaam mo. Ngamday ti tilaglagi pam. Ti saan na dumngeg iti patigmaan, sumrek iti pakadaksan. Adto iti balon mo ang mapanagtrabaho lakay. Anya iti pabalon mo si Dak tunal daw ba kay? Leksyon. Litson manok? Wan. Nagimasan. Hanggang ipabalon mo amin, buo litson manok? Wan. Tapno mabsug ka. Di ka lang nang ibatay, iti parakin ka. Sana balikan niyak, tadak lang dito'y balay. Umanayon ti kamatis kan bugo nga si daag lakay. Ay, una yan. Nagsaya at kamat gayam na daduma ba kay? Wan, talaga anasaya atak no, kumpleto ti paima masweldom kanyak. Nasaysaya at kamanan, nadanayon na. Talaga 2,000 na din tad ko asurok na di impaimakin ka asweldo. Kat lechon manok, di pabalon mo itakanyak ang mapanagtrabaho. Wan tabarang maulit tumanunday jay. Ala, bayam, tendak tumarin sumapol iti kasugal ko. Maring mga bakak tumanan. Anya, ay saanan? Ang mga numaabak kanton, iti sumaro na pa nagsugal mo. Ang iso tinagapuan ti extra manik ngayon tad ko ken ka. Ado mo ti mabalin mo apag sideline no kayat mo, tapno adalata extra income mo. Awan amok apag sidelinean, no saan lang iti sugal, bakit? Naruam ka nga minon iti sugal. Isulat amo mapag sidelinean. Alaman, mangibaga ka man nga ron, no niya ti mabalin ko pa ya pag sidelinean. Diin ka makiarado no kasta sumangput kay ti malam. Ado mo't lata atag paarado. Nang runa ita, tapa nagtatalon. Anya, unay kan. Anya, awalat asimon kanyak pa ka. Ni, apay kastat sa Gaputa mo masibabanugak, no kasta kagap-gapok iti construction na pagubraak. Sanak pagaradwan?
No kayat mo nga umasenso ti biyag ta, masapol nga agreget ka. Awan mo't nga tan, ti may bagam kanya kabalayan. Tay dinay sarong ti anak ko ije balay. Talaga anak purgay ti pasiga sermon. Kahit ti malab nga tamot ken ko ana. Ay kumakaamon ano di na impangag dagiti pamagbagak. Ti mulangen, ti bisyo na sugal ken arak abalayan. So nga ureno kunam apinurgam iti sermon. Ay, awan lat amukaw na ti malab. Di mo matibagbagat ti kasta abalayan. Tama nga no mabainan kanto asumarang kanyak no nagbalbaliwin di anak ko. Awan lat amukaw, nagbalbalaw. Talaga nga imama. Ay salbag abalayan di mo matiramraman day di asawak tanabayagan na dimbaga. Si kamot lang kinagkuna iday nga imama di anak mo. Sugador anapiklan day diborsyaw. Nga isupay tinakatayan na day tas sugal. Sip mo ito. Awan pa iti asawak. Uno, napan nagbirok iti pag-sidelinean na. Idinalpas ti trabaho da. Tinasayaat. Siya kun ti mapan mangyapon kadagiti kalding mi. Saan kun nga orayan ni Pipito. Ang mga nurabiin to no sumangpag. Sumit nga itay. Masapol nga ibagak iti anak ko. Makisog-sugal manan ti asawa na. Abalayan! Abalayan! Imot abalayan dosak na ita. Adati malikunak. Kamakaman na. Anyat ibagam abalayan. Ken papanam. Inak ije balay dagiti anak ta abalayan. Ta adda ko mainak ibaga kini Makrina. Kastaya. Ijay mut ka ti papanak. Agid ang tangaruda na balayan. Anya ayati ibagam ka ni Makrina. Adda nga min nakaidanon kanyak. Ang makisugsugal manon ni Pipito. Iso tinak ibaga kini Makrina tama panayaban. Anya. Katnoy sumatin nak ibaga. Ta nakita ka makisugsugal manan jay anak mo. Ay, una yun na ya. Di nalata dinengeg dagiti pamagbagakken kwa na abalayan. Kunak tumot ngamin ken ka ati mulangan ni bisyo ni Pipitaw. Iso narigatan na maidyan na ti sugal. Abalayan, sa dino nga tatinapnapanan ni Makrina. Di tamot na danom dito'y balayda. Agsip ngutan. Ang mga no da nakaidaron ken kwa na makisugsugal manan ti asawa na. Iso napanan impapulis. Neagurek abalayan. Isumot day ta sumungad. Ay, why? Ay, naringat na malasin ti sumungan tanay. Nasip ngitag. Nanang, tatang, Isaw. nembagtemay kayo. Makrina ngagpasaw. Apay amalmal day talangam. Imay kami kani abalayan. Ta kaya't may nga ipakamukin ka. Nga andamanan niya asawam iti sugalan. Anya, nukasta, iti pagsusugalan tinag-sideline ng ti asawa ak tatang. Why? Agure ka. Apaya naladingit ka. Gaputa, awan mo't ti kalding mi tatang. Inak ko maiyapon itay. Ngam awan mo't iti nangiwaywayak. Ang mga no nakalusaw. So, sinapol mo kumaa. Saan, tatang? Ginepas dati talina. Anya? Ay. Adda nga ron na nga di kalding yaw. Like, O ti cellphone mo, agri-ring. Ang mga no ti asawam day tanong mo awag. Saan nga isunanang? Tadimot naka-phone book ti umawawag. alasong bata man nga raw. Amom no sinaw na ita. Kanon niya ti bagana. Untatang. Hello? Sino ka di daytoy apo? Da kayo matgaya, Mang Jaime. Apay nga mawag kayo. Da ka di bagayo? Anya? Inla ko ti asawak. Ti sa nga inaan akal ding mi. Ta nakautang manen iti sugalan.
Ha? Ado pa iti utang ti asawak. Kung mga sir na nga nangon, nagsakit eh. Ping ko naman tong pa. Gapo iti kinasugador mo. Nalakom pa yan ti sa nga inaan na kalding ta. Kan ado pa'y gayam ti sa bali nga utang mo. Bakit? Apa yung sangit ka? Sangitam ti panangilakom mutlaang iti kalding ta pinagbayad iti utang mo. Sana nandiyan ti sangitang bakit? Anya nga rod? Panang pilit ka jak ni Mang Kanor mang bayad iti naurno nga utang ko kinkwana. Iso ti pagsagitak. Apay, mano ti utang mo kinimang kanor? 100,000 bakit? Anya? Kastat kadakkel ti utang mo kinimang kanor? Oy, naminlima ngay mutang kinkwana. Anya tinangigastuam dagiti inututang mo kinkwana? Insugsugal ko. Nagsasaruno kami na nagmalasak iti sugal. Aging nga nakautang akit sa nga gasot arriba pesos. Awanan kay tibain. Pangalaam nga rod ita ti pagbayad mo iti kastat kadakkel nga utang mo. Kung ano jak mabayadan iti laso iti makabulan manipon ita. Idarumnak ka lang iti stapa. Anya? Kahit nakapaibalod, jak makabayad kin ko na bakit. Isunod ita ti pagdanaga kita. Awan ti mabalin. No di ka agpabalod. Tawan pangalaan tayo ti pagbayad mo ti kastat kadakkel a kantidad. Adamok nga ila ko ta. Tapno makabayad ak bakit. Anya ti ilakom? Ti balay ta. Ilakotan. Adamok ka gumatang. Anya? Sana mabalin. Jak ipalubos nga ilakom to'y balay, gapulang iti sugal. Kay kayat kulangan mabalod ka pipito, tabareng agbalbaliw kan. Kaya itong tagyan iti pagbaludan bakit. Tulungan na. Pangasim. Basta pala makarwarag nito eh. Masapol nga ikarom tinagbasulang pipito. Tabareng iti pan nakabalod mo, ket idyamton ti sugal inton makarwar ka. Ikarig kan isa patak bakit. Sa anak to nagsugal. Sapay la kumaa, tamatakderam day ta sa umpipito. Agbalbaliw ako na. Sa anak to nagsugal inton makarwarak iti pagbaludan. Ikarig. Ala, nasaya at nukas talakay. Ururayot nga rod, ti pan nakarwar mo dito pagbaludan. Katagsingsingput ka Ikarik, urayok ti pan nakarwar mo iti pagbaludan. Sa anak asumapol iti kasukat mo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Ti bisyo mangirubo. Dito'y drama tayo, Anaraar Tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Padaanan dagiti sa balipaya pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anaraar Tinamnama.